Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa dia kong pamanari na rin awakan na nadia kong kundi prilali lang nadi kukurmata. Komiaman to na rin ako panimbang ko na aminumbo ada sa lakosang kaya piyaka tumataya a prinsis ahayati. Adi na nasawano na naaba iya bilang ataw. Ayad na so ba iya masabar na wana dia ka na masara ko kay pumagulola ang kuko ninang nasang ko ano suara ko. Naanggay nakara ka na mapakasubukon sa tuwin tanwi da pawingin na naguda-dawin niya nakaso. Mga manusia na darapa ungko na sa dawin natatapon na sa pawing isa katina wassalam. Adem buah maton, ekaranong kani
beranan ya kargenian pemai mata eden hidu mangai dulu kagi mapapanya mana apa kusurai Parisi saya ti ayah kambelinganan tangwa besanian betulan dinamala tanu marade mata ideket Nadia kena gerak Upamaran denakau Domalan sata demen Detano maranda Pagi yang adun Parisi saya te Dalagui kakasar ika peridu sadar tangwa besangka nainu kadire du adeng kuso gawe mata idikan ta idek Patonaka, kagiya patonaka, au para buri nareno, tangwa bengsangka, ginawang kamargen. Parisi saya te, inanasuanonin, baya bilang atau. Sudindingin si baya masa pemandi maparo pagi mininain kongang di panimben naino ureden Kirian buku sarang konon sisa naranunian inawang kamargen parisi saya te kagi miangan iya bilang atau sobaya masa Kagiya say mantum kagiya miyano budi pantun ari kuwisaka masawan taon nakadita keren